Gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u Bosnian Game. Kao što vidite, danas ćemo učiti kako parkirati na igrici kamiona u Likvenc, to jest nazvu. Pa hajdemo počnemo. Sada ćemo ovako da kamera bude jedan i trebamo parkirati kamiona kako vidite evo ovdje u Litvenu. Evo svega je sad onda ovako na cestu, pa ću parkirati. Imate vam nož. Sad. Moram se. I ajmo se parkirati. I kao što vidite, parkirao sam Likvencu u nazad. Tako je sve sam parkiran. Likvenca je parkirana. Tehnika mi je realno nazad. I to je bilo to, ako vam se vidio klip, ostavite like and subscribe. Pozdrav do sljedećeg klipa.